Ser issegwu edizzjoni ta' Kellymni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn Majoka Spaz, Dacia Malta, Burger King, Valletta Glass, Aromi Divini, Positive Parenting Malta. I'm just a big stuff. Just like you say I am, I'm Mr. Big Stuff. I'm not hard up for love, I'm just a big stuff. Miss Miriana Conte! Hello! L-ewwel net grazzi tal-li ġejt. Naf li qomt naqra Daqsxejn. ma tiflaħx. Inżaqżaq. Ma grazzi ħafna tal-li ġejt. Mela, bil-qalb kollha u vera looking forward għal l-podcast, ġifieri. Yeah. Jiena xi ħaġa li mill-ewwel kif poġġejt qudiemi, actually mill-ewwel kif bdejna nitkellmu fuq il-mobile tajjeb biex niftehmu meta ħaniltaqgħu. L-ewwel ħaġa li laqtitni hija li Miriana hija kompletament differenti, però a part of, tajjeb, ta' dik il-persuna li aħna rajna fuq dak l-stage, dak il-fassad, aggressiv, sexy, bold. Però Miriana, teddy bear. Vera teddy bear. Vera teddy bear li kif poġġejt għat, wow, mini Miriana. Vera. Ara, kif għettejt sew inti, in real life I am a bit of a teddy bear, pero naħseb xi ħaġa li nġor miegħi dejjem, speċjalment ovvjament reċentament l-esperjenza tal-Eurovision hija jimbqajt jien mill-bidu sal-aħħar. Jiġifieri meta kelli intervisti, meta kelli shows, anything, jiġifieri kif tkellimt, kien l-istess Miriana li tkellima fit-triq, li tkellima fis-supermarket, jiena ma nbdilt u I made it clear, ġifieri mat-tim tiegħi mill-bidu mal-PBS qedtilhom isma' jiena minix ħaninbidel regardless of whatever. Ovvjament fuq il-pile kinti you need to have that little extra. Xeket, sa show. Sizzle. Sewa, imma. Xie extra xiex? Sizzle. Imma Miriana is an empath, Miriana is a softie, sensittiva ħafna jien u għalija ħafna malajr ukoll. And I'm very bubbly and I'm very all over the place. Ġifieri, so I was all of that but on stage as well. Mela, eja, inti wara li ltqajna, jiena u inti għamilna 3 sigħat ngħidu. Jiena tlaqt għamil ġurnata naħseb fik mill-inqas għax dini jizbuħija ta' dawn il-podcast ta' li inti tara persuna u ma jkollokx idea minn xiex dik il-persuna tkun għaddit. Inti ta' 5 snin kont isek mara xi ħatiġa. Ejwa, vera. Inti kellek tikber malajr. Vera. Inti il-papa tijak nista' ngħid li trabbejt miegħu u jibati minn saħħa mentali u lilek dik affettwatek ħafna. Iva. Kif qed tgħid kelli nikber malajr, ġifieri ċertu affarijiet li ma kellix nifhem meta kont żgħira kelli nifhimhom, but I wouldn't change it either way. Għaliex tgħidli għalfejn, tgħidli kieku kellek tażelt fuq li oħra ma tażilix, le għax naħseb kieku ma kontx nitrabba matura daqskemm jien illum il-ġurnata. Jiena mmur it-terapija, minn kont żgħira mmur it-terapija u t-terapista tiegħi tgħidli your brain is 40 but you are 25. And it's very true. Għal xiex ovvjament anka f'ċertu ċirkostanzi, mhux diffiċli tgħix ma' xi ħadd li jkun mental health disorders. Mhux faċli. Mhux faċli. Laqgħa xejn. Għax ovvjament tibda tara bniedem li tħobb, jien f'dak il-każ huwa missieri li meta ikun qiegħed mhux għaddej minn episodju nista' npoġġi bil-qiegħda mill-konverzazzjoni miegħu, meta jkun waqt episodju jiena ma nistax għax jinbidel, ġifieri bniedem differenti. Ħafna nies ma jifhmuhiex dil ħaġa.
u tweġġa u għax anka tikber tibda tara daw biex tibni relazzjoni sew diffiċli ħafna wkoll. Ġifieri nħobbu l-papa, nħobbu immens ovvjament. Imma tkun qed tikber tibda tara naħat differenti tiegħu ovvjament ħabba l-affarijiet li bati minnhom. Imma Fil-fatt inti l-mami tajli l-mami Anġlu. Anġlu miexi fl-art, vera. Għax again, anka jiena ġifieri I did not have a choice, that is my father and she is my mother. Ġifieri we do not choose our parents. Imma l-mama kella inti dejjem kollok deċiżjoni meta tkun f'relazzjoni. You always have a choice to leave and a choice to stay. U l-mama kienet b'saħħitha biżejjed li ġifieri dedikat ħajjitha tista' tgħid u ħadet ħsieb il-missieri imma mhux biss ħadet ħsieb għax tħassret u ħadet ħsieb għax tħobbu. So jiena growing up ukoll kelli different definitions of what is love. Jiena lija l-imħabba hija li ma taqtax qalbek minn persuna jekk vera tħobbu. U sfortunatament imbagħad tispiċċa tidħol in very toxic cycles f'dal-każ. U qed nitkellem fuq dawn l-affarijiet, jien qatt ma tkellimt pubblikament fuq dawn l-affarijiet ta' mental health u fuq il-papa u but I think it's very important għaliex inħossni li bħalissa għandi I have the power and the certain platform that I can be vocal about it, mhux biex jitħassruni n-nies għax dawn mhux affarijiet tal-imsieken, literally mux kważi, every household has someone that suffers with mental health. If it's OCD, if it's depression, if it's anxiety, everyone suffers from mental health. U importanti li nkunu vocal fuq għax minkejja li there is awareness, there is not enough. Mux vera. U naħseb min ma jmismaħħa ma għandux idea. No. U faċli tajtu iva sa joħroġ minna jew pereżempju inti rrakkontajt li ovvja inti għatli Meli jiena twilit f'survival mode. Eżatt. Ġismek dejjem fight or flight. Dejjem fight or flight. Anki finanzjarjament. Ġifieri anka di ħaġa oħra it's a very big myth. Għax jiena ovvjament anka f'dal podcast xaqt li I pair the artist life with the personal life. There is this myth li inti għax tkun fil-Eurovision tkun mimlija flus jew ikollok balla liri and it's not true at all. Jiena l-mami biex ħadsem l-ewwel darbtej għax ma kontx naħdem ovvjament kont għadni żgħira, she had to stop paying her bills biex jiena nieħu sehem fil-Eurovision. U għalhekk meta kont hemmhekk kien hemm ħafna posts għax bdew jgħiduli ħafna għal xiex iddedikajt il-performance tiegħek għall-mami, għal xiex iddedikajt il-journey tiegħek lill-mami because she is the one, includes ovvjament ċertu membri oħra tal-familja anke l-papa fil-verità kollha. Imma l-mami she always made sure that I get to live my artist life regardless of what's happening at home. Jiġifieri kien hemm momenti fejn waqfet ħallas il-kontijiet biex jiena nkun qiegħda fil-Eurovision. And I was very naive when I was young and I didn't notice maybe certain mannerisms u forsi ma kontx nifhem. Ma mbagħad fimt meta kbirt u kienet tgħidli meta tikber forsi tifhem għalfejn. U rajt l-imħabba ta' ġenitur, fimt għax il-mamija kollox tista' tgħid. Again, kulħadd jgħid il-mamija kollox għalija forsi, imma she's literally everything. Jiena she's my go-to person. Meta jiġi li xi ħaġa, meta jkolli good news, to have a good conversation with, I go to her. Jiena impressjonajtni kemm inti mara umli meta rrakkontajtli ma nafx hekk tixtieq tirrakkonta ma għamil ġurnata naħseb fik meta għatli Mel aħna tant konna mbagħtu finanzjarjament li kien ikonna 3 ingredienti. Eżatt. Il-mami meta konna żgħar ġieli ovvjament ma kienx ikonna biżżejjed biex forsi konna kollox fil-friġġ, kien ikollna eżempju. Għax ovvjament il-papa bil-limitazzjoni tiegħu. He cannot work. Mhux hekk. U apart il-fatt li għandu a lot of other health issues imma the main ones are his mental health. Kien ikun hemm eżempju naf 4 ingredienti, 3 ingredienti fil-friġġ.
And she used to make, per eżempju, jgħidu kien toast, eżempju, toast, ġobon u perżut. She used to make, eżempju, on the base of 3 days, different versions of toast. Cheese grill, toast closed, fimt different versions of toast. So ma konċ ninduna. Fimt, but again, I have a very good photographic memory. U jien niftakar ħafna meta kont żgħira. And now when I look back at it, Nate, my mom is amazing. Jiġifieri min jaf l-inkwiet li kien ikollha f'moħħha, però qatt murietkom u dejjem hekk tfakkarni fil-film ta' La Vita Bella. Taf kif hekk dejjem tara. Yeah. L-iskola ma tantx kien żmien sabiħ għalija lanqas. Kemm jiddispjaċini nismagħha din. Ejwa, vera. Għax taf kemm ġew hawnhekk persuni u semmew li din kemm jiddispjaċini. Nixtieq illi ngħid kemm nimmissjaħħa l-iskola. The only good memories I have from school u meta kien ikonna l-pento, jew meta kien ikonna l-end of year show. Għax kontu sem fihom. Eżatt. Dawk l-unika memories bih li għandi. Il-bqija, I was always very severely bullied. And again, ma ngħidx daw l-affarijiet għax miskina, but I speak because there needs to be more awareness. Fuq xiex kienu jaqbdu miegħek jiġifieri? Fuq il-familja tiegħi, fuq il-weight, fuq kollox, fuq l-inkanta. A lot of things, ġifiri jina alla ħares, again, growing up, smajt farka mill-li smajt. Għax I wouldn't be standing here today, zgur. Jindu laqt minn tuħatir nesċi, kem tistona, kem ma tafx, inti wisqoxna biex titla fuq il-palk. Kienu joqodu jiġru biex ma tlaħħaqx maħħom. Mela, I was always the chubby one in the classroom, ġifiri, it's not a secret, it's the truth. U jina dejjem xtaqt nkun mal-grupp, eżin nkun hemm grupp fil-klassi biex niftehmu. And I was always very bubbly and I felt like I fitted with them. Imma kienu eżempju jinnaf u meta jiġi l-break jitilqu jiġru, jien ovvja mhux ħanlaħħaq magħhom biex jiena ma noqgħodx magħhom fil-grupp ovvjament u jqogħdu jitqu daw l-affarijiet u jien vera ovvjament again, kif ħat ispjega tifla żgħira li daw ma jridux joqogħdu miegħek and they're running because you cannot catch up to them. Fimt? Now that I went away from the trauma, it's funny when you say it. Ġifieri dak il-żmien ma isek ma realizzajtx. No. Not really. U anka ġieli għax kienu ovvjament I was the bigger girl in the classroom. Jgħidu li eżempju kif ħalaqbat nispjegaħħa, mur imbottal dak, jekk timbottaħ tista' toqgħod magħna. Mbagħad again jien kont niġi fi trabil. Qed tifhem x'qed ngħid? Jiġifieri that is A-class bullying. Gravi. Hemm il-malizzja hu. U jien kont immur. Ma kontx tinduna. Le. So there was always this big fear of me to fit in, even in my teen years, zanka wara li għaddit is-sekondarja. Kien hemm żmien tal-belt, pereżempju, kulħadd kien jitla l-belt. U dejjem kienu kun hemm eżempju some sort of fashion trend, eżempju kien daw il-bastiet tan-Nike, jew eżempju tixxi flok tal-Lacoste, jew żarbun ta' Fred Perry, għax niftakarhom it-trends ukoll ġo moħħi. My mom did not have enough money to pay for all of that, fimt? Ġili nanna kienet tixxi li eżempju nejtara u nitla bil-basket tan Nike. I used to want to look like other people. Kont nejt, jekk mux ħan nitla bil-basket tan Nike, I'm gonna look lame. Mux ħajwarbuni, mux ħajkunu jridu joqodu miegħi. Mela. Immega, it was a ripple of the trauma li kont għadnik faddejt in very tipo previous years. Kienu għadhom fresh il-primarja u s-sekondarja, daw tnejdu 14, 15, 16. Kont jekk ma nilbis palom, jina nħossni outcast. Inqas minnhom. U ma kontx nitla ġieli, anke eżempju, jinkelli xari wavy, kont nillixja hekk, nkollu nillixja xari. Ma nitlax mingħajr make-up. There was a standard way you needed to look, fimt, to impress the boys. You wanted to fit yes. in. And what is funny, nowadays,
You don't fit in! Jekk għall-ħares immur ximkienu kuxħat li bes palex bdajt nitentlu. U fil-fatt inti ejja ngħiduha, mela hemm nies li huma fotokopi ta' xulxin. Tajjeb, not a problem, però mbagħad hemm nies bħalek li iż-żbuħija tagħhom hija fil-fatt li huma differenti ħafna. Anki fil-fatt inti għatli li ta' 7 snin bist l-ewwel tifla. Iwa. Conte. Ġifieri kont taf isu? Ija. I had a best friend u kont immur norqod għandha u konna noqogħdu nilabu mami u daddy u bil-baby u hekk konna vera żgħar ġifieri. U anki tif moħħok raġel mara? Eżatt. Familja baby. Eżatt, minti you feel that you are drawn differently sewwa. U insomma konet nilabu mami u daddy whatever u għalt li tidbusni u bista jien. I thought nothing of it ġifieri. But I felt something. Sexual tension. Li ma tkunx taf x'inhi. Żgħira ma. Mbagħad għadda żmien u again even more bullying kien hawn trend. Kienu jgħidula trend ġifieri kulħadd jaħseb li hu bisexual. Did I make the right choice to come out in the same time? Isu, I didn't. Imma I said now is the time to experiment because sort of everyone is doing it. Taf xed ngħid? Trying to fit in again. Eżatt. Imma again dejjem kelli t-tot u I had dated 2 women in the span of 2 weeks and I was freaked out about it. Because it felt good. I was very... Le, ma jistax ikun. Niftakar mort id-dar u l-mami jettila irrit ngħidlek xi ħaġa, imma mhux ħajdilek għalissa. Għad Madonna pregnant, jettila le. Not really. Fil-każ tkun taf xarejn oħra. U jettila lettera ġast xi darba ngħidlek. And I try to forget about it, I try to bury it deep within me for like 2-3 years. Il-lami. Ma rridx. U kelli boyfriend niftakar sweetheart ta' vera kien my first love kelli 15. U kontetlu I was open tipo with him about it etlu ismetlu jiena ġieli ħriġt ma' mara jweġbuni n-nisa and he was very open about it u hekk u kont waqft relazzjoni mbagħad wara xi sena specifically about that etlu I think I need to explore this more because I feel like I need to. This was very heartbreaking for him, very heartbreaking for me. Then I had to come out to my family. Sewa. L-ewwel persuna li qed kienet it-tija tiegħi, she's a family therapist u niftakar konna tinsuq x'imkien, she cried, I cried, għedtila kif ħanejt il-nanna, kif ħanejt il-mami, kif ħanejt. You don't have to tell. Għalt li people will notice. Għalt li għajt il-mami għaxi close tiegħek. Però ma trix tagħmel avviż. Eżatt. You don't have to. Le. Darba kont rajt filmat What if straight was gay and gay was straight? Urik dinja parallel. Li dinja kienet normali, li eżempju having parents same sex. In-normal huwa having same sex parents u li tkun outcast jekk tkun straight. U niftakar rajtu vera żgħira dal-filmat u it really got to me qed tistra. Why do we have to come out? Id-dinja tkun sabiħa fu don't have to come out. U insomma batet il-mami u ma rridx ngħid il-missierien għax bżajt li jew taffet waħ b'xi mod jew joħodha bi kbira. U mbagħad kienet qajtlu l-mami kien ħadha bi kbira. Imma ħadha bi kbira għax metlux jien. Ħadha bi kbira għax qajtlu l-mami. U mbagħad I sat down with him u għetlu ismetlu jiena x'ma rridx noqgħod nagħmel big fuss fuqha u qalli all right, I internalized it, bla 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 bla. And that was that. U nanna u l-familja l-oħra jisom indunaw mbagħad ma' żmien, they noticed. U throughout that period, ġifieri which was 7 years, including now, I was always into women. Issa, there is a reverse psychology thing. Ġifieri, I felt like I was attracted to men as well. Ġifieri, I felt like I worked on my trauma
I went to a lot of therapy, għax inti parti minna tkun il-biża tkun illi Kif tkellimna. Eżatt. Inti l-image tiegħek tal-papa tiegħek fir-relazzjoni mal-mama tiegħek. Eżatt. Inti esperjenzajt dik hija ir-realtà tiegħek. Eżatt. U ikolla effett u ċertu traumas Ekku. li inti għaddejt minnhom Eżatt. mal-papa jaffettwawk li forsi tidbiet Eżatt. minn dak li weġġak u ommok, it-sija, in-nanna u ma kollha figuri f'ħajtek Eżatt. li lilek ġabu kwens u rewk li mħabba. Allura hija naturali li inti tħossok iktar miġbuda Ija. lej dak Eżatt. il-sessu. Eżatt. Issa, that is one thing, imma wkoll inti tkun taf. Mbagħad hemm ċertu There is affarijiet. something regardless, tipo I like women, period. Imma kien hemm meħeda u ċertu Mhux fatturi hekk. li mbagħad. Mhux hekk. I worked a lot on it. Imma I felt like I was betraying myself saying that I like men too. Ara naqra l-moħħ, ġifieri. Jiġifieri l-moħħ meta ċċettajt Ija. li forsi joġbuk in-nisa, meta bdew forsi joġbok raġel ukoll, dejt tajjat miegħek innifsek u tajt żomm. X'in Eżatt, tagħmel issa? Eżatt. That's right. I went to therapy again, Again? regardless għax jiena mmur regolarment. Dak taf xikun. Dejjem inti sawwat lilek innifsek. But it's fear of judgment. Mela. Mostly it's fear of judgment. Inti sawwat mela. Meta mortant therapist tiegħi, tipo, għalt li, what is your problem? Għalt li tista' tispjegali x'in il-problema tiegħek. Inti il-problema tiegħek. Għalt li, so what? Għalt li you like a woman, go with a woman. You like a man, go with a man. You like both, go with both. Għalt li literally m'għandekx għalfejn tispjega ruħek. M'għandekx għalfejn tossok ħażin u m'għandekx għalfejn you beat yourself up for it, regardless. Qed tifhem imma jiena I felt like I was betraying myself. Again, it's always a bounce of trauma. I had very traumatic relationships with women. Very, very traumatic relationships with Very women. toxic, very... Ekku. Li again, kif tkellimna, inti esperjenzaj tip ta' mħabba minnant ommok, Eżatt. tip ta' mħabba minnant missierek, Ekku. tip ta' mħabba bejnietom, u aħna we pattern, repeat. Always. U inti you try to fix someone because you cannot fix a parent, a friend, a girlfriend. You know what I mean? Brava. Jiena f'dak il-kastijek, I cannot fix a parent, so I try to fix my partner. When it is not your responsibility U to fix dejjem a tażel partner. partner li għandu bżonn xogħol. Eżatt. U tispiċċa tweġġa inti. Mhux hekk. It's very, very normal. It happens, ġifieri, jekk naf, ma nafx 20 persuna kważi kollha għaddew minna dil-ħaġa. It's very rare illi ma taddix minn dat tip ta' pattern. Għax it's what you know. Mela. Anka meta toħroġ minn toxic relationship, usually you find someone worse than your first partner, because it's what you know. And it's the comfort of It's a trying comfort. to fix someone. Aha. You don't know hell. Jina l-lum il-ġurnata I'm in a very healthy relationship. Enitek ħafna terapija però ħafna. biex inti tinduna u Eżatt. tajt x'jiena nagħmel. Unħoss li dis-sena I came out again to myself. Tipo, I don't want to label myself. I'm not lesbian, I'm not straight. I just fall in love with people. Period. Nowadays, I'm in a relationship with a woman. I love her, but it could have been a man. Ġifieri, that's it. U nixtieq illi niġu f'punt fid-dinja where we don't have to explain ourselves. I really wish that we come to this stage. Trid ċertu ammont ta' libertà Mhux ovvja. fik innifsek Of course, l-iktar. of course. Għax inti jekk kulħadd jesperjenza il-libertà fih innifsu fejn hu jħossu komdu bla ebda spjegazzjoni, jekk jiena nħossni hekk, inti tħossok hekk, i tħossa hekk u jħossa hekk, mela ovvjament hemmhekk m'għandniex għalfejn nispjegaw xejn lil xulxin, Eżatt. għax naċċettaw il-xulxin kif aħna, Eżatt. pero għadna lura. U rispettivament ngħidha dil-ħaġa Għadna lura. li għamil ta' monta xhur barra minn Malta,
it's so different. Għadna wis konservativi għaw Malta, like it's bad, it's so bad. Imxejna ħafna l-qoddim, ta' muxek. ħafna, ġifiri passi gbar, passi tal-jumfant, but still, we are so, ma nafx naqbat nispiegaħħa, tipo, jisek ma għaxxort inti kollok naqabiza, jien tiġrili, anka jien naf nkun anywhere, jgħidulek, you have a boyfriend, my partner, jisek t-deq tajt, mux dejja. Għal-sekonda, tinħasat. Tiġbet l-ura. It's just a second, but you still... Issa jina I'm very confident, ġifiri minix minn dawk il-nies li manżomx idej ġejd fit-triq, jew mambusiex, jew whatever, because I don't really care, imma still li kunem dik il-sekonda li meta jistaqsik xaħat. Dak il-vuċi f'moħħok. Isek tamelek, you hesitate for a second. And it's sad, it's very sad, għax, tipo, why should I hesitate for a second? It's love is love, accepted for whatever it is. Fimt, jek titħobb mara, jek titħobb raġel, jinnaf titħobb il-karozza, whatever. Imma, literally. Proset, isma jien nitkellmu naqra fuq l-Eurovision, ma mux fuq l-Eurovision in ġenerali, jina nixtieq nitkellem fuq int kif wassalt biex ġietek dil-kanzunetta u minn fejn ġiet, għax jiena naf li din il-kanzunetta ġiet minn ximkien fejn lilek ennitek toħroġ il-Miriana. Iva. Song camp. Kont on your way u inti bdejt tinkwieta. Ħanħalli fidejk. Ara, jiena dik kienet il-5 darba tiegħi fil-Eurovision. Ara, l-ewwel sena Gordon rid nimmur b'saħħa l-song camp u ma rridx immur for the same reason. U t-tieni sena bqa' jgħidli jisma' minni, you will get contacts, bla bla bla. He encouraged a lot of artists to go to this song camp insomma. U I said, okay, applikajt, tħalt fil-karozza dakinhar, ħadġi leave biex għamiltu da song camp. U jinu nsuq, panik, fawra ġejja uħra sejra. Jina mbagħad mill-ADHD. U jaqbadni l-molol. Diagnosed with ADHD. Ekku. Tajjeb, għax jina din najda publikament li jina din ADHD inħoss li qed isir buzzword. U mela. U jina tweġġani ħafna xina t-tifel tiegħi huwa ADHD, però l-lum il-ġurnata kull min għandu xeba nervi u hekk kulħadd għax jien ADHD mhix xi ħaġa li taqbdu tajduha, din you get diagnosed u hemm is-sintomi tagħha li huma sintomi li vera trid ittihom attenzjoni. Eżatt. U you have to work around them. Mux hekk. Eżempju fil-kastijaj il-medicina għamlet li ħsara kbira fl-istonk u ma nistax noħodha. Sfortunatament. Eżempju biex insuq jekk għanaddi minn tani li rrid nolli twieqi. Jekk ħajkun hemm xeba ġenġo toroq irid nolli twieqi. Because you get overwhelmed, your senses get overwhelmed. Imma ma nkunx naf x'in nagħmel, ġifieri nibda ngerfex. Dik hija waħda mis-sintomi pereżempju. And it hinders you from your everyday life, unfortunately. Fimt anka li tinsa, twiet il-xaħat, eżempju, twiet il-xaħat la tmur ximkienu tispiċċa, tinsa, jew ma tikti. It's very messy, fimt, and someone who doesn't understand it doesn't really get it. Time blindness, galor, gravi. Time blindness, għajdli. Fimt. It-tifel biex nibdew nistudjaw, ġemata joħra. ġimata joħra. Eżatt. Dik kbira, dik kbira. Umbat tittużaħħa to your favor too, per eżempju, jina meta kont l-emkast, eżempju, jekk ma nagħmilx l-assignment lejliet. Ma nagħmlux sew. Lejliet. Hyperfocus, imma lejliet. U nissabmitjah jekk kien ikun f'nofs il-lejl id-deadline 11:59. Ma joħroġ li sew inkella. Bis-serjetà. Għax ma tippanikjax.
għalfejn poġġi bil-qeda u noqgħod ara xejn, mara dik, ara l-oħra, ara ħan nagħmel pipi, ara ħan nieħu xi ħaġa x'niekol. I had to sit down and hyper focus. Yes. So it's a very big thing u jien mindu kon żgħira u dak iż-żmien issa jien m'iniex kbira. Però inti lately you got diagnosed. Of course, mela. Oh, the thing is illi kif ħanaqbad nispjegalek, meta kont żgħira kieku forsi kien hemm iktar attenzjoni mill-iskola. Għax ma illum it's very very out there fl-iskola, tipo go get tested, go get fi żmien tiegħi ma kienx hemm, jiġifieri at least illum il-ġurnata u I don't nippruvaw ngħinu. Eżatt, mhux qed ngħid li it's good to label kids, m'iniex qed ngħidlek, imma it's good to go get tested. Għax jiena kieku forsi kienu eżempju jagħmlu li LSC, jien waħdi kont imur fejn l-LSC. Lum il-ġurnata għadder friends kollok LSC, kollok reader, kollok no distraction room, l-eżamijiet ikollok 25 minutes iktar. Per eżempju. Affarijiet kollha li jistgħu jgħinuk. Jiena waħdi meta kont anke sekondarja kont immur fejn l-LSC fejn l-istudent tagħha minn kien ikun kont impoġġi ħdejhom mal-ewwel waħdi. Fejn nidhom jimporta forsi tgħinni naqra x'kont naf li mhux ħajrnexxieli. U anyways, kont qed issuq? Kont qed insuq għas-song camp u I was going to go back home. Like it was bdejt inħoss, bdejt ngħid dawn ġurnata magħhom dan nies ġo kamra waħdi ma nafhomx, daw ġeneralment Sweden, Switzerland ikunu minn daw hekk, kollox pinna u klamar. Nara cold ukoll forsi. U jien I'm the opposite of that. Jien zbukkata galori ġifieri, fimt? U matul il-ġurnata jtuni ħafna minn daw hekk naqbad niġġennen u hekk. Teħed kontrit l-isfok. U nqum u npoġġi u nitħaq u ma nkunx naf x'inhu jiġri mbagħad nerġa' niġi fimt ġifieri it's sforz tal-ADHD. It's waves, it comes in waves during the day. U tħalt panik, ansieta fuq ħan iġġennen xoqla għalija. Ngħid l-oħrajn ngħidhom mhux qed tippanikjaw jgħiduli li tifu daw xi ħaġa sabiħa. U jien qed ngħid imma jien xi xi nħossni hekk allura jekk xi ħaġa sabiħa. U tħalt u insomma inti jkunu qegħdin il-grupp tar-writers, producers u l-kantanti u jgħidulek eżempju Miriana Conte, Melanie Kelly. U tolli jdejk u tmorru fil-kamra designated għalikom u insomma lejt idejja Miriana Conte u għajtu l-muxu. U l-muxu jien dejjem miegħu ktibt. Okay, the universe is doing something today. Okay, mela. At least għandi l-muxu miegħi fil-kamra. U insomma batajtu lil Benji u għajtu lil Sara u morna fil-kamra l-muxu għetlu ħani ġennen għetlu x'mistija għetlu daw ħajasbuni mhux edda tajjeb jien ħajasbuni jew weirdo jew hekk. Għalli naħseb is-songwriter palna bbażjata għalli kienet minn Londra s-songwriter. Okay. Għalli naħseb tagħmel u morna fil-kamra u rridu jqogħdu jisimgħu d-diski tiegħi biex jarona għal istilu hekk. U qalu li why do you not have a lot of streams? I mean this is very good music. Qedtilhom I feel like I'm very underrated in Malta. U qalu li we can see tipo. U żomma mbagħad he started looping in a beat, Benji. Għallu li, what do you want to write about? Tilhom, actually, Raġeja. I want to write about what I felt coming here and what I felt all my life. That I had to sit down, shut up, and do what the norm tells you to do. U jien ħassejta going there, ħassejtni li ħankun too much għal-kamra, ħassejtni li ħankun too much għal-nis li qatt ma ltqajt magħhom illi forsi huma ftit iktar miġbudin. U kif jiena growing up l-unika ħaġa li stajt nifoka fuqha without any distractions ta' tkun qed taqgħod dinja kien il-kant. Biss biex nistudja diska, biex nistudja lyrics, biex nitgħallem choreography. Dawk all right. Dawk biss. U fuq dak biss qed nifoka jiena. U għettilhom I want to write about that li kif ħajti jiena dejjem in-nies qaluli punishment għax qed poġġi titkellimx kemm tgħid bisek blight radio. Ma doffi kif ma tistax il mami kienet pjaga ta' tagħmel homework mejsa l-erba' ta' filgħodu ta' tikpi skina. Jinta biex ngħidlu you make noise for the sake of making noise. Eżatt. Ma jafx. Imma kif qedlek your kid is a tool in this world and one day you will understand what I mean.
Minn fomok għal Il-mami jekk kienet tgħidli, fimt kienet tgħidli binti anke issa meta dal-Eurovision għalt li ma ta' xejn kont tiġġalnini daj. Tal-anqas, fimt. U insomma, u anke jekk tara l-lyrics, għaxina ovvjament the people went for the play on words. Serving Kant. Yes. Imma there's so much more to it. Actually, you sit down and read the lyrics, people say don't be so loud, watch the words coming out your mouth, hands across, don't dare stand out, follow the crowd. Literally, l-ewwel few words ta' diska, it can literally show you that it is about my ADHD. And I do it all the time. And the secret is to do whatever you want to do. If you have my power is my singing, my voice. I do it all the time because that's what I know what to do. Fimt, I know how to sing. And it's the only thing I can focus on. So you're serving? Can't. Literally. Fimt, imma għalek. U din inti ħriġt biha, anki il ADHD is so powerful. Kieku kont fuq il-medication, possibly, in the songwriting session, ma kienu konċ ħroġ biha di. Fimt, u anka in the queer community, serving Kant is something very powerful. It's charisma, uniqueness, nerve, and talent. So even if I had to mean charisma, uniqueness, nerve, and talent. Okay, the initials. Exactly. Right. Okay. Mela, if I wanted to mean something else, it would be that, not the cuss word. Yes. Sewa. Yes. So jimdejt namillom, kienu għetituni il-momenti tal-ADHD bdejna namillom, today we serve Kant. U tilom senna naqra. Tilom wait. Tilom. That's the song. Serving Kant. Bdejdu li no. Tilom yes. Bdejdu li no. Tilom yes. Tilom Kant is singing in Maltese. And that's all I do. Fimta? Allura, it was such a... U jien kont naħsibni, I thought I was a very bad songwriter. Kont naħsibni li ma nafx nikteb. But this opened like a portal. Meta skoprejt dil-ħaġa, so it opened the portalet. Naf nikteb jena. Fimtu, the way we connect, there was magic in that room. U ħanejdlek xi ħaġa oħra li ftit nies jafuha wkoll u tkellimtek fuq dakinhar. The flow was amazing. You can have a very bad songwriting camp. It's normal. Ġifri kien hemm sħabi stess ma kellhomx esperjenzi tajbin. Forsi they didn't click with the songwriting. Tiġi kif tiġi l-enerġija. Ma kien hemm min kellu very good outcomes as well. I was one of them. And the vibe was going, il-benġi ngħidulu jagħmel hekk sara, nikdbu biċċa toġobna nwers u iktar ma bdiet timbena song. And we had to write this in less than one day, ta'. This was like 5 hours, 4 hours, bil-recording kollox. Wow. U daħadnija fis-sinema ta' Spazju Kreattiv. Wow. Sewwa kulħadd kellu party minn Spazju Kreattiv, aħna konna ġo sinema. Insomma, we didn't have the proper equipment of a studio, literally kellu whatever, the basic things he needs, the producer, a mic and nothing, ġifieri. Id-diska li tisimgħu fuq Spotify, id-diska li hemm illum il-ġurnata fuq Spotify, fuq Apple Music, fuq kull imkien, that is the same vocals recorded at Spazju Kreattiv. Jiena meta rbaħt sefirna Switzerland biex nerġgħu nirrekordjaw il-vocals. We did revamp the song, but the music and the production of it. The vocals are the same. Meta batul il-ġdida bil-vocals il-ġodda tilhom. No way. Tilhom, we made magic, we keep the magic. Wow. It did not feel the same. And it wouldn't have felt the same for other people. Jiġifieri il-vocals huma ta' dakinhar tas-song camp. Yes. Ta' Spazju Kreattiv. L-istess vocals. Wow. It feels and it hits different. Da bħal meta tkanta live, qatt ma ħatoħroġlok l-istess. And it's the same. If you record and you're feeling it, you're in it, you're like, this is it. You don't re-record it. It doesn't hit the same. U għettilom, I want to keep the same vocals, please. Proset. L-outfit, il-lallu kem għalat kontroversja. Dil-outfit. Għaw jien ammirajtek, Ija.
ta' vera ammirajtek, għax ovvjament tirrifletti ħafna il-kanzunetta. Ekku. Bold. Stand out. Jina inħoss li 2025 is really my year li I let go of everything, ġifiri kifetlek, my sexuality, I didn't have to, taf kif I didn't have to explain myself no longer, I just fall in love with people, and my body, my biggest challenge of all. Inti inqast, kemm inqast? 40 b'kollox. 40 kilo. Ejwa. F'kemm? Min meta submit jgħid id-diska tal-Eurovision u qabbat it-tim li qabbat sissa. Ġifieri. Yes. Months. Inti għatli li meta kont żgħira anke b'sabulimja. Mela, jiena kellek ġifi kont. Jiena ta' 14 ġejt size 8 kont. U rejtni r-ritratt bellaħtni. Minix size 8 issa, imma ġejt size 8 at a point. Kont għamil dieta u fissajt, kien dak l-istess żmien tal-belt li rrid inkun bħal kulħadd, illi being different, I didn't accept it. I personally didn't accept it. So I needed to look. Kif ħassejtek ta' 14 meta tlift dak il-weight? Obese. Xorta. Ija. Fajnejk. Unħares li r-ritratti u nikbi, ġifiri. Rajtu r-ritratti zaqqek madarek. U bil-definition tal-muscle, so that was just, ġifiri, purely. Pero xorta kont ħossok? Mela. U I was very strict, ġifiri ma konċet nejx. Ma konċet nejx. Għamilt 3 snin jena, ma nikolx as ċipsa minn barra, as selid minn barra, ma namlu xien jew tamlu l-mammi naraħ jisir. Is-selid ma niklux. Xorta ma kont kontenta. Għax kont ngħid ħajtfawluna iktar olive oil, that means an extra 200 calories. Kont ġejt super konxja, ġifieri li darba għax dak iż-żmien tal-belt konna morru Burger King u hekk. Darba ċempilt il-mami, tilha ma naħseb ħanieħu ġis ċipsiet. 1, 2. Ħadd ġis ċipsiet, mort niramettihom ċempilt il-mami qed tilha żgur nitla' ġiex kilos. Moħħi jekk kien jaħseb dak iż-żmien. Madof. Nothing. I used to, and I had to work a lot to get out of it. And you never really get out of it. Għax imbagħad mill-bulimja tiġi l-body dysmorphia. You lose weight and you don't feel like you lost weight. You gain weight and you don't feel like you gained weight. Ġifieri it's a yo-yo of emotions. So, this sena, b'this song, we couldn't properly visualize what we wanted on stage. Mbagħad daħalt lil Steven, Levi, Chloe, my best friend, which is my choreographer as well, u Ġandor. Issa Ġandor huwa l-stilist tiegħi. U kien hemm Marco Paraskondolo wkoll, li kien id-designer tal-libsa tad-dancers. Bażikament, Ġandor, we go way back, ġifieri data 14, dak l-istess żmien, Ġandor kien ħabib tiegħi. Ġandor kien jiġi miegħi shopping, u jekk pereżempju kienu moda il-dażraben ta' Fred Perry, they were very basic, kien jidħol miegħi ġo ħanut, eżempju any shop, u jara żarbun bi platform kbir. Jgħidli ixxi dak inkellem ma nix nixxi miegħek iktar, u kont nixxih. U meta kont nilbsu dak iż-żmien kont panik qabel mhux ħajkolli żarbun bħal ta' ħadd ieħor, u kien jgħidu lillallu kemm hu faqa' dak iż-żarbun. So Ġandor kon naf li xi darba ħajkun xi ħaġa involut fil-fashion bil-fors. U I think with the song he is very fitting. It's very on brand, kont ma nafx eżatt min jien x'in il-brand tiegħi, and they really helped me build it as a team ħafna. They used my strengths to build Miriana Conte, the artist, sewwa. U insomma semmajtu d-diska, he went nuts, Steven came very late in the project as well, u Chloe kienet mill-bidu, Marco l-istess. U għedna, we want to do something very weird that people will fail to understand, actually. Jien dejjem il-bist l-iswed fuq il-palk, dejjem għattejt idejja, dejjem għattejt oni, dejjem għattejt koxt, dejjem għattejt kollox għattejt. Dejjem. F'kull Eurovision. L-ewwel Eurovision kelli fax jider minn zaqqi u kemm għalaw li qasnejdlek torta kif tħallikom mok titla fuq dak il-palk, 16 years old. Issa, did it faze me? Did it hurt? It hurt a bit fil-bidu. Fim ta' 15 stħajt kważi.
Imma sena ta' wara submitjajt song oħra u rġajt għaddejt għal-final, which is... Imma kera li għadek 15 u n-nis jattakkaw kek. Mela. Actual page jisima Euro Bitchin. Yes, naf, ja. Actual page. U l-kummenti ġifieri kiku... I had screenshots of them in my old phone, tant daqshekk kienu. Inti neħħejtu l-Facebook. Jiena neħħejt l-application. Għadni sissa ġifieri, sa ġurnata tal-lum ma niżiltix, and I feel so much better. Minix qed ngħidlek il-social media tajba l-oħra ta', but Instagram and TikTok are so much better. Facebook is a downer. It's so negative, ġifieri m'għandix dubju dal-podcast toħroġ fuq in H8, there's gonna be big backlash about what I'm saying. ċerta 100%. Għaliex, I'm speaking about sexuality, I'm speaking about weight, u prepara ruħek ħatara l-comments. I'm not gonna see them. Jiena naħseb li n-nies li jaraw dan il-podcast, most of them, huma n-nies għan il-taqa ħafna maħħom jiena u ħafna nis jiġu jkellmuni u ma nis li podġew bil-qeda biex ikunu jafu minni Miriana Conte u jekk vera qed jisimaw minni Miriana Conte, there's no judgment. Ġivi naħseb int ħatkun sorpriża ta' kemm ħatirċievi kommenti zbieħ. Don't let me down. Could be. Viewers. Pero jinek naħseb li ħatirċievi ħafna kommenti pozittivi. It could be the case. Ġifieri kelli ħafna mħabba throughout this experience, minix ħan inkdeb, pero kelli ħafna mibeda wkoll. Iva. Jiena I knew exactly what I was doing. It-team kien jaf eżatt x'inhu jagħmel. This is something different for Malta. Mhux għal barra minn Malta. Għal barra minn Malta this was iconic. Għal Malta this was Ġbiża. Diġini tagħmel. Diġini tilbes, That was it. Sewa, mbagħad iktar ma bdejt nagħmel intervisti, iktar ma bdew joħorġu affarijiet fuqi. Ara ADHD għall-attenzjoni. Ara edha ma mara għall-attenzjoni. Taf xed, issa jindaw l-affarijiet kulħadd kien jafu fuqi. Ara. Però mhux in-nazzjon. Ekku, eżatt, that's exactly it. So, but ovvja, jekk inti ħatirbaħ ħatamil iktar intervisti, ħajħorġu iktar affarijiet fuqek mingħajr ma trid, and the world is gonna know more about you in general. Fim taħna spiċċajna BBC, spiċċajna Entertainment, spiċċajna kullimkien Rolling Stones, fimt, just because of a wordplay and I ended up being banned. Imma anyways, going back to the outfit, Ġandor għalli your power is your body. In your case, għalli. Etlu my power is my body. Etlu jien s-soltu bħal dażmin nibda d-dieta. Għalli don't diet. Don't. Għalli song, għalli it's empowering, għalli it's bold, għalli it's you. Għalli inti ma tkellmek out of a competition, għalli inti d-daħħaq. You're fun. U anka Steven, u bajt niftakarom dal-klim, vera timbrawom li ġo moħħi. Għalli you're short, you have big lips, you have long hair, you're funny. Għalli you have, these things are your power. Għalli you're curvy. Use these things to your power. They're not your enemy. Fimt? Bravi. Jien meta kont żgħira kont ngħid x'għandi Madonna xuftejja kbar, x'għandi hekk x'għandi. Taf x'qed ngħid, insomma, meta Steven ħarġ bidejja ta' Sound of Music qedlu, ma x'ħajamlu n-nies mhux ħajifmuha, ħanoħroġ barra b'dik il-libsa ħajjgħidu dixin il-libsa, I'm gonna be a meme forever. U kif ħaninżaħ nkun bil-leotard, bil-leopard. Ħasħażin. Fil-fatt kpejt qabel. Kpejt, fis-semi-final jiena ġiet li jent irranġal il-makeup 2 minutes qabel ma tlajt fuq il-palk. Għax itħitmi, jiena ovvjament ejjejt nagħmel rehearsals dak iż-żmien. Jiena saħansitra tlaqt mix-xogħol tant ħadtu bis-serjetà dal-Eurovision illi rid full focus fuqu regardless of whatever. Għamilt ħafna rehearsals, ħdimt ħafna. Steven rid nagħmel dance break. Qedlu jien nagħmel dance break. Chloe kont nagħmel l-erba' passi u ngħidilha le għax ħanaqta' nifsi. Jiena I'm the singer before anything, before all this glitz and glam, jiena Miriana l-kantanta. And I wanted that to remain regardless. Anyway, so għalli, you don't do it, I'm out of the project. Għalli, because you have a lot of strength which you're not seeing. Għalli, and I do not work with people who do not see their strength. U f'ħdim iktar ir-rankajt
I need to see this strength as well, u nirrehearsi, u immur niġri, u nkanta serving, u niġġennen waħdi ġol kamra, u nimbaram. Mbagħad dak in-nhar ta' semi-final, illallu men, jien ħadd marani libsa hekk. La ta' fuq. La titek. U laqas ta' taħt. Li ħad toħroġ quddiem kulħadd isek għarwina f'moħħok. Għadni niftakar ġifieri isek pal-film. Pal meta kien hemm da eżempju Wicked, meta ħarġet Elfeba u kulħadd ħares lejha hekk. That's how I felt. U infatti, ma nafx ikux moħħ, imma dakinhar li ħriġt fis-semi-final, ishom in-nies waqfu jitkellmu. Ishom waqfu jitkellmu kif ħriġt jien, għax jiena had a dress which was made to look ugly tipo. It wasn't a beautiful dress. It's good. It was an apron. It was like a loofah up here. Sound of Music. But Sound of Music with Miriana contest twist. Iftakarni ngħid, people are going to laugh at me so much. She net bdid diska. It's either going to be a big success or a big flop. So it was a big risk. You know what? Imbagħad kif mid-dej taqja fuq il-palk and I shaked into it u kien hemm il-postcard għaddejja wara. Jiena ħaninża minn kull insecurity li qatt kelli, kull kumment li qatt qalli xi ħadd. And this is my moment and no one will take it from me. My semi-final was very shaky because I had cried before. Imma d-dejt, u mbagħad fil-final tlajt biex inkanta l-ewwel, the first one. I broke a record as well, u mhux biex niftaħar, imma ħadd qatt ma rebaħu kanta l-ewwel because it's a very bad position to have when you're singing first or second. Okay, whatever happens, ħaniftaħ ix-show jiena. Let me prove my point even further today. Kull darba li bdew neħħu l-libsa u niġi bil-leotard, bdejt inneħħi kull insecurity, kull darba bdejt nagħmel waqt rehearsal ġo studio fuq il-palk. That was me removing all the insecurities, all the bad things I thought about myself, all the comments I heard. U ġejt at a point, ġifri Facebook kienet waħda minn raġunijiet għalfejn neħħejtu, I got addicted to seeing the comments. Isu the bad ones fuel me up in a good way. Ngħid, ara, diettejtek fuqi, let me do it better. Fimt? Spiċċajtek jien bil-kontra, illi kelli neħħieħ ġifri in Switzerland, neħħejtu Facebook. Ħadulek it-telefon ukoll. Mela kienu jaħduli, f'ta Malta stess kienu jaħduli l-mobile, ħallim ma narax xejn. So the leopard anka għax millux smajt komment ukoll għajt ma mara vera kienet najt u hekk bdiet tkellimni. Għajt li ma ġobni xaxaw minn kun ħafna ntis fil-moda. Ma again, everyone has different definitions of fashion. Għallu li l-patterns kellek kien different. That represented as well me being different. Il-pattern ma kellux għalfej jaqbel. It was different prints of leopard. Because I'm different. I wanted to be different. Jiena impressjonatni wkoll li għatli li meta ġejt Malta, ara kemm vera ħadmet fuqek di li ntinżajt il-qatli mela I broke up with Miriana and found somebody else li are mate kważi l-gwarderobba kollha tiegħek. 8 garbage bags ħwejjeġ. 8. Ġejt mill-tours, ġifiri terġaw tajt, kont għadni tlajt Basel għall-actual Eurovision, kien it-tours. Tħalt id-dar, ġejt miej u għettila, għandi bżonna mill-ħwejjeċ. Għettila xej ma jaġobni minn dun niftaħ l-gwarderobba sejra. Di kif kont nilbisom daw l-affarijiet. I was breaking up with myself, literally. Għax kont dejjem taħbri lek innifsi. Bdejt ngħidha, who am I? Who is this? Bdejt nolila xi ħaġa ngħidha, who is this? Because this is not me. I literally found myself, fimt? Oh, people might say I'm weird, people might say I'm too much, jew provokattiva. As ngħidlek il-kummenti li kont nara u mxajtna u ilbes għall-pistijak u dak x'inhu dak il-makeup u l-eyebrows, Madonna l-eyebrows kemm qalaw li fuq l-eyebrows. Kollox, kull kumment possibbli. But you know what? I won't change a thing. Because I'm very happy with everything. With my eyebrows,
with my non-skinny legs and with my clothes and with my partner and with everything going on in my life. Amen. Brava Miriana. Jena vera għaddinna l-ħin. Ma taf. Għaddinna l-ħin ta' vera, u naħseb għaddinna iktar. Probably twal podcast li għatħat għamil għatijaj. Probably. Pero kem nieħu pjaċir nisma stejjer bħal tiegħek fejn meta tajt l-istorja ta' kollha jiena nista' nara il-ups, downs, u mbagħad isek the phoenix rising, hekk li xi ħaġa li aħna lina hija l-Eurovision li kull ma din naraw persuna fuq l-istage qed kanta għaddejna ma għaddejniex ġibt 8 points ma ġibt 8 points, tajjeb imma int għalik personali di kienet life changing fejn inti hekk fil-quċċata tiegħek sibt lilek innifsek u tant huwa sabiħ. Ekku. Meta tara persuna. U dak sabiħ eżempju mill-Eurovision jien literally użajt jien l-Eurovision for my rebirth, tista' tgħid. Literally for the rebirth of Miriana. Sibt li l-nifsi. And that is beautiful. U nispera li minn sema dal-podcast u minn actually they sat down through all of it, there's always an end to any bad thing you go through in life. Il-maltempata dejjem tgħaddi. Dejjem. If it's your family, if it's your so-called friends, if it's your relationship, there is always an end. And you will always get your flowers when your time will come. And I got my flowers this year. Proset. Għandek ħafna issa għandek it-tur u ġivera ġifiri ħassifer. Għanoħroġ song ġdida daqt u nibda naħdem ftit fuq l-album ukoll. And I'm very grateful for everything happening. U grata wkoll tat-tim ta' nies that stuck with me throughout it all. Meta kont inwerżaq, meta kont nikpi, u meta kont nitħaq, dejjem baqgħu miegħi u użaw il-karattru tiegħi as my strength. Yeah. Brava. Thank you, Melanie. Qabel ma titlaqli, għandi xi affarijiet għalik, ara u għandi fwiħa United Colors of Benetton, grazzi lil Taġbix Perfumery. Għawek għandi xema, tajjeb. Nħobba mix-xemat. Niftu għanaqra ta' nara hi. Very Miriana Conte. Very Miriana Conte. Rajta bil-pattern. Grazzi lil-valletta glass u għawek għandek trattament biex tmur tirrilassa naqra. Għandi bżannu. Għamint ma jew kaspas. Xinajlek Miriana, ħafna ħat pjaċir li sirt nafek pala persuna dik hija għalija vera ek. Morti dar vera ferħana. That I added another person to the people that I know. U persuna bħalek, persuna bħalek. Timbidel qatt, bqa' l-qudiem u jiena ċerta li tip ta' persuna bħalek fejn titfajnejk dejjem ħatasal. Dejjem ħatasal. Thank you ħafna u thank you tal-li għandek spazju għal dal-podcast u you actually get to know the person in depth. Għaxinti ta' Romu? Iva, mela, jina fen, kolla naraħħom, mela. Ġifiri proset illi għamil dan l-spazju fil-social media u fuq il-mezzi l-oħra for people to actually get to know the artist or the human dal-kas. So, it was my pleasure. Insomma, grazzi lil-Gwida u grazzi lil-tim kollu ta' Kellymni għaxina mux edawek wahdi. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi il-Herbaj Allison, il-Gabi għall-makeup, il-Morgan għall-ħwejjeġ u Luxona's Asset. Għadkom kif segwejtu Kellymni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn Majoka Spas, Dacia Malta, Burger King, Valletta Glass, Aromi Divini, Positive Parenting Malta,